Akiswani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maruiba pau Jiribamki Jakuradodagi angang yauna misam taru phajin kiba adu phangnanaba security force na makha tana kana honari Assam Rifles na Mizoramdagi landa sijinagadaba potlam kaya phagatkre Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Biharda lupa koti lising taruk satuk tongki sakhothorangi tongan-tongan ba project sing kharagina ure buyung tamgani kharagina sangagani misung Guru Nanak Jayanti lebak asigi siksingna leba mafamsingda paksana pangthoknari Jiribamgi Jakuradodagi angang yauna misam taruk phajin kiba adu phangnanaba security force na makha tana kana honari Manipur Police ki serol amada hai Jiribam amasung Boro Bekra gi area da Raija Police ki IG amasung TIG ki rank ta leba senior officer sing leituna security force sing la lokhaliba thabak thoram sing kopna yengchili Amaramda irang thokpa yai haina singnaba mafam kaya dasu security force na area domination amasung tihumba ki thabak leptana sathari Assam Rifles na Tengnopal Jila ki tongan-tongan ba mafam singda sathakiba operation da lupa koti humputara mari lak yangkhani thoironggi aina yatana pusilakpa ko supari maru sing phare Assam Rifles na thadorokpa cherol amada hai pakalapa ko supari maru sing adu tongan-tongan ba truck yangkai humdoida Myanmar rom da ki ngamkhai lana pusilakibani Akaknaba pau ama phangbadagi jila asigi narumda tihumbagi thabak sathabada lupa koti kulhumdoi ronggi mamal oigadaba kwa supari bag lising ahum chami phagatki Sita village dagina lupa koti ama lakh humputra taruk ronggi mamal oigadaba kwa supari bag chaniyankhe manga phagatki RRC village sathakiba operation da lupa koti ani lakh humputra taruk ronggi mamal oigadaba kwa supari bag samni phagatki lamlong kunau dagina khwaidagi yamna lupa koti ni phutare ronggi mamal oigadaba kwa supari bag lising taruk chanipan phagatki Manipur State Cooperative Union Register of Cooperative Society Manipur Amadi Institute of Cooperative Management Imphal na sinduna humputra mathoi suba All India Cooperative Week Celebration ngarangdagi Lampel Pataleba Manipur State Cooperative Union ki complex ta hudokre Brexit Bharat ohenaba cooperative ki thodang amasung cooperation mantralay na paikhatliba thorang singaloinana cooperative movement mapangal kankhathanabagi pandamda chayol ama chipna pangthokadaba thoram asida lamsang kendagi MLA su oiriba State Planning Authority ki Deputy Chairman S Rajen Singh na hai Miyoibu masel ki marakta amaga mateng pangminatuna hingminaba haibasi yamnamak tangai phadaba amani Lamdam masida chakhatba awonba khunai amagi meeting thamlakpada cooperative ki movement sagatuna kumang chawsina chatpa ngamnabagi damak honamina bachangi Thoram to the Manipur State Cooperative Union Imphal ki President L. Tompisak Singh, Cooperative Society Manipur ki Register Arambam Valentina, ICM Imphal ki Director Khoichung Rangam Lian Aivol Amadi, ICM ki Hana ki Director Dr. M. Ranjana Devi Sarukyaki. Samagra Shiksha Manipur na sinduna Raja Thaki Inter-School Band Competition lisingani kunmari pangthokli Imphal gi tagel dalaiba Model Higher Secondary School da pangthokadaba sangdamna basida Samagra Shiksha Manipur gi State Project Director L. Nanda Kumar Singh Additional State Project Director Khumuksam Renuka Amadi Suraisam David Charukyari Jiribam ki OC Manipur Police Training Center MPTC ki Inspector oina transfer tokre Manipur ki DGP na thokpa cherol amada hai Kakjing Police Station ki OC oiramba Takhel Mayup Rameswar Singh hojek Jiribam Police Station ki OC oirakani aduga Jiribam Police Station ki OC Sagakpam Ibotombi Singna MPTC ki Inspector oina purakani Assam Rifles na Mizoram dagi landa sijinagadaba polam kaya phagatkre Mizoram ki Aizol da leba Lawipur Junction dagi phagalaba khulaising adudi gelatin stick lising ama detonator lising ama safety fuse meter kun amadi atai landa sijinagadaba pansinduna thamlamba masak kaya yauri tabiriba pawasi Akasbani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi nangasi Bihar ki Jamui da pangthokadaba Janjatiya Gaurav Divas thoramda saruk yari mahakna raija tu da lupa koti lising taruk chatuk tongki sakhothorangi tongan-tongan pa project sing kharagina ure puyung tamgani kharagina sangagani Taurang asi tribal furup singki amadi khungang ki sothana lairiba singki damakta paikhatpa thaurangdi
प्रधानमंत्री PM जनमन की अखनब थौरांग की मखादा साबा युम लिसिंग तरामाथोइसु ऑनलाइन की खुटांगदा खुसिनगनी तुंगदा प्रधानमंत्री ने जमुईदे लेबा बालुपुरदा पांगथोकदबा मियामगी मिफमदा वांगांगनी अमदी सरकार ने पाइखलिबा तोंगान तोंगान प स्कीम सिंगी कानबा फंगलिबा बेनिफिशियरी सिंगसु हक्थिंगना वारी सानगनी प्रधानमंत्री ने ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम अनि संगागनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी न्यू दिल्ली दा अहानबा बोरोलैंड महोत्सव हौदोकनी नुमित निनी सुबना जाथगदौरिबा फेस्टिवल असिदा बोरो सिंगी लोल साहित्य अमसुंग कला संस्कृति का मरी लेनबा थौरम कया उठकनी प्रधानमंत्री ऑफिस की पाउनहाई महोत्सव असिना आसाम की येलहोमी बोरो सिंगी इनाकुलबा नाट चटनबी सिंग योखतुना थमनबा अमसुंग मियामदा हेना खंगनबा होनबदा चाउना मतेंग ओइरकनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा कुंजा लिसिंगनी कुंदा पांगथोकिबा बोरो पीस एकॉर्डपु निंगसिंगदुना महोत्सव असि पांगथोकदबनी हाइदि गुरु नानक जयंती लेबाक असिगी सिखसिंगना लेबा मफमसिंग अमदि सिखसिंगना लेबा मालेमगी अतै लेबाकसिंगदा पाक्सना पांगथोकनरी सिखसिंगी अहानबा गुरु नानक देव जीगी 485 सुबा मपोक कुमोन नुमित का मरी लेनना थरुमसी पांगथोकपनी गुरु नानक देव जी की मपोक कुमोना लाकपदा राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्यना सिख कांगरूप सिंगी मियोइसिंगदा याइफा पाउजेल पिरकली राज्यपाल की पाउजेल दहाई गुरु नानकना मियोइबबु नुंगसिबगी फजरबा वाखलोन अदो मिपुंग खुदिमकी मफमदा ngasisu फजरबा पाउजेल ओइना लेदी माकी मपोक नुमिना लाकपदा मियोइबा खुनाइगी दमक अइखोइ पुमनमकना अमता ओइना लेमिनरसी गुरु असिना ताकपिरंबा फजरबा वाखलोनचिंग इंदुना चटमिरसी हाइदि माकी मपोक नुमिना लाकपदा मणिपुरदा शांति लेबा अमदि चाखोटबा पुरकपा ओइरसनु हाइनासु राज्यपालना मखाताना फुंदोकली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर अमदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी झारखंड मपुंग फाबा राज्य ओइखिबगी नुमित लाकपदा याइफा पाउजेल पीरी राष्ट्रपति हाई भगवान बिरसा मुंडा बीर सिंधो कंचो सान भैरव तिलका मांझी अमदी नीलंबर पीतम्बरमना चिंबा अथौबसिंगना झारखंडबु मपुंग फाबा राज्य अमा ओहेनबा होनबदा अजौबा थौदांग लौखी मांगना हाई राज्य असि महौसागी पोथोकता इना खुनबा राज्य अमा ओइबेता नतना लेबाक असिगी ओइना चाखोइ थौरांगी खोंजेलदा अजौबा थौदांग लौरिबा राज्य अमने तांकक अमखतदा मिखल पांगथोकदौरिबा महाराष्ट्र विधानसभा मिखल की बोर्ड खोंबगी थबक खमथेंगना कले तोंगान तोंगान पर राजनीति दल सिंगी लुचिंगबा सिंगना मागी मिरेप सिंगी दमक ngamjabi थातुना बोर्ड खोमनरी बीजेपी लुचिंगबा अमदी गृह मंत्री अमित शाह नंगसी महाराष्ट्र की हिंगोली यवामत अमसुंग चंद्रपुरदा मिखल की बोर्ड खोमगनी केंद्र की मंत्री नितिन गडकरीना गारसिलोरी चंद्रपुर अमदी नागपुरदा पांगथोकपा मिखल की मीटिंग सिंगदा सरुक यागनी बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डासु ठाणे अमदी नासिकदा पांगथोकदबा मिखल की मीटिंग सिंगदा सरुक यागनी बीजेपी लुचिंगबा देवेंद्र फडणवीसु सत्तारा सांगली अमदी पुणेदा पांगथोकदबा मिखल की कैंपेन सिंगदा सरुक यागनी एनसीपी एसपी की लुचिंगबा शरद पवारसु एमपीए की मिरेपकीदमक सत्तारा कोल्हापुर अमदी सांगलीदा बोट खोंगपनी दौलसिकी एमपी सुप्रिया सुलेसु बीट अमदी अहिल्या नगरदा बोट खोंगकनी अमदी शिवसेना यूबीटी की मको उद्धव ठाकरेना छत्रपति संभाजी नगर अमदी नासिकदा बोट खोंगपनी लेबाकी कोनुंग दिल्लीदा नुक्सी सेंगदबगी साखों खलकपदगी दिल्ली सरकारना प्राइमरी स्कूल सिंग सुटी थादोखरे ऑनलाइन की खुटांगदा महिरोइ सिंगबु ताकपि तंबिगनी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ना ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP की अहुमसुबा स्टेज ngasi ayu pung 9 dagi sanakre hariba thorang asi Delhi की हौजिक ओरिबा नुंगसित फटबगी सांग असिदगी लौखलकपनी थरंग असि सबसाना चटननबगी दमा तोंगान पे एजेंसी सिंगदसु खंगनखिबा लेरे हाइदि ग्रेड की अहुमसुबा स्टेज असिदा लेबा कोथोकपना चिंगबा उफुल थोकपा याबा थबक थोरम सिंग थिंगबा याउरी दिल्ली NCR दा लेबा नुंग तखाइबगी थबक सिंगसु थिंगजिलकनी अरुबेटा मरुइबा पाउ अमुक हना जिरिबांगी जाकुरा दोहदगी अंगांग याउना मिसम तरुक फाजिनखिबा अदु फंगननबा सिक्युरिटी फोर्सना मखाताना कन हुनदी असम राइफल्सना मिजोरामदगी लांदा सिजिनगदबा पोलम कया फगतखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी बिहारदा लुपा कोटी 3,700 लोंगी सखोइ थौरांगी तोंगान प्रोजेक्टसिंग खरगिना उरे पुयुंग तमगनी खरगिना संगागनी अमिसुंग गुरु नानक जयंती लेबाक असिगी सिखसिंगना लेबा मफमसिंगदा पाक्सना पांगथोकनरी पाउलोइजरी